tātou atua, o ia leo o tātou mautofi ai i le malo o lo tātou tama o i le langi, o ia foi na ia whaia le lenga o i tātou ma le atua, o Yesu Keriso, o ia le o ngā tutonu, o mea uma o le tātou sāwalinga whaaleanganga, o ia whaapeona si i tiolo na suafa, i mea uma tātou te whaia, ia vi ia le suafo Yesu, o ia le ulu o le ekalesia, o ia fo i o lo iai le upumoni, o ia le upumoni o le ola, le lava se tasi aluatu i le tamā, pe ale ui atu ia Yesu Keriso, o ia o le vinemoni, o ia foi, o le alefa, ma le omeka, o le atua e tu mau, o le ali, o le manu malo, o le tamā, o le whaavavau, ia whaamanuina le suafa o le tātou wali o Yesu Keriso, ia vi ia oe tamā, ia whaamanuina lo suafa lo mātou watua i le reia fiafi, o mea uma e fo i le vi inga i ata oe, o mea le leiwa e whaia, o lo walo pele to tasi wa e fowai, mo le lalo langi na ia le whano se tasi whaatua i ata ia, a ia maua le ola e whaavavau a vatu le vi inga i ata oe lo mātou tamā, whaamanuia i lau whanau o le a whaalongolongo le reia fiafi se upu mai ata oe, le mātou wa onga, le mātou sāwalinga, o mātou wa o ina lau wa fionga le tua, fesoasoa ni maila wa fio avea o se mea whainga ruenga i reia fiafi whetalai oe le awa o ina o awa fionga a mai ele upu mai atu oe whetalai oe loto o lau whanau ia ia haino o lātou loto i o lātou i loa le sala momoni ai fo i atu i atu oe lo mātou atua whamanuia i lau upu i aluma le mana ia na ia malo lo se nganga malavia ia reia fiafi suafa o Yesu Keriso. Amene, amene. Ia whaamanuina le suafo o tātou watua. Ni ale li, malo, oa mai oe malau sāwalinga reia fiafi. Lale me kere kango i roi share tātou pulo kalame. Hey man, share tātou pulo kalame i lunga o lau timeline. Ina ia mawhai ona avea oe mawhaamanuianga i le tino Keriso. Pe ona uwhai atu le tele o nisio moli mau. To a tele tangata ua whaaola ina, ma ua o lātou maua le tala le lei a Keriso ono o tau. O lo tau sia ina o a o tau wo o nisi tono le whalewhai ngā luenga. Ia o tau sia i o nisi o tau e le ngata o lai share i lungo o lungo o tau timeline. But also you guys share on Messenger i to tono o tau group. Some of you guys share the message matato Bible study to tono o a fo o kulupu ese na ye o tau. Ia whaatasi e fo i malitulanga o nisi o lawala tau share ina le message, you know, the same message, the same teaching and some of the things o le share lunga i na ua share to tono o tau sao group o nisi o ainga whaamalo ia te o tau le whai o le whai o le tātou ngaluenga uma actually o mea mai le atua e lingi mea Kevin o teachings ma mea uma e no whaaftai le atua le whaonga ino le mea whai ngaluenga ai o a onga o le upua le atua whaafo i divi inga ilo na nganga pa ia o lo ofesoa soani mai ia i se vai whaamatala ina ia na fionga e whaaftai mo tātou pa anga o lo o tatalo mai o nisi o lo o fowai o nisi foi o lo avea ma whaamanuianga e ala lele shea ino le tātou plokalami. Hallelujah. Ia le tua ia share tātou plokalami e le ialu tātou wa onga. O lea tātou te tala noa i le tuputupu faaleagaga o loo whaangasolo le tātou wa onga o le growing up spiritually. Pei ona o tā ua inisi o mataha upu. Tasi le nei o vaenga e pei lava ona e ola i le tino e whaapena fo i le anganga. O lo tino e le ise tangata e whanau mai leo langa le nei e whanau me wa avea matangata matua. So se tangata lava e whanau mai o laita mai titi. Mea le nai tā ua le tuspa ia wha mai Yesu ia niko temo leo ane tolu wha mai e ao ina to e whanau. Ai le ila se tangata e whanau me wa kula le uru. So se tangata lava ai le yo inga kula le uru e mua lava whanau mai o lai po o le uru o lai pepe. Wa kere foi pepe whanau me wa i lau rua. Amen. To te loa, you know the good thing about God, you know, ile langi. Ele ima se ura kulu, ele se ura kulu ile langi. Yeah, whamaritala le tuspa ia, e nati toi restore inga uma ia lauru o tātou, o tātou uru. Nongo inga e o lunga le langi, whafkai le akua. Amen. A whai wakula ka uru larungi. Pea o vai kukau kula, ero uru a pōre se kia. Le o se kula o le afu ingone mea, wapu kele o kinga le uru. Ai o le lunga le langi. E leima se uru kula le langi. Ia, whamaritala le tuspa ia, e ngake koi restore inga uma ia lauru.
O tātou uru lava la. Amen. Longo winga. O lo prime time le ke o langi. Wa e koe seki mai. O langi pauange langi ke mo mea ka o le mangumi. O lunga langi Kwa smooth follow kingo. Ino le kingo fole la mai ke o kingo ele pala. Kwa e au le leia. Ua ke pole tino le wai pala. Look after pe lango lea. Earthly suit. Tātou tan noa vaso le pasa ua. Ta ua tino le. Lo kalango tuputupu faaleagaga. So tagata e whanau mai, whangau mai pepe. Ia kupurola ia le ngata ina pepe. Avea matangata tamatiti. Se ia o ina avea matangata matua. E peo no ta ua tātou mataha upu ia na uma. E le iaisi atono iei nā aturo le tamaititi, pe iei nā aturo le pepe, e iei fo ina aturo le tamaititi. Sometimes tātou te whaai ai, e pe e fōlinga fo i lea a fo ino le mea. Tātou te whaai e pe e whaamaua lunga winga o tamaiti, e pe ila lo winga leo le matanganga, fia whaalii, o mea lava nā, it's a stage of a spiritual growth. E le whaapea lau se tūlanga folo te whai atu o le o tangata nā wa leanga, no. E le o leanga nei tangata nā, o lai whato a whanau fauina. Now they are learning. Laia o la tau le upo le atua. A tonu na mai tahita le amatanga le teimi whato a whanau ai. As they grow, e halo rua mai tahita. So se tangata whanau fauina lava la, au e te tū mau lava yo winga tuai. Matala polo no utamaititi no whaia winga wha atamaititi. So which mean, e ele kaiminga e kamakiki ai aua fonge e ku maul kamakiki. Pei fo la winga na tātou tanoi mataha upu te ue whaapea ai o winga nai leanga. No, ele leanga in that stage. Right? Ile tūlanga na iai i le pepe ele leanga ai amatua tangata faaleagaga a lai whaia winga na ona leanga lola ia. Whaatita inga a foi. E mawhai ona, a whau se pepe fo ile se ia te ua mesil tamaititi whato a whanau o ngā tutonu le whali. So, it's okay. I say, because o lai pepe faaleagaga it's a pepe. I pole pepe le tino. E le eila se mea e le se mea lai whasier ka mai kiki. I say, because o lai te iloa, e lai titilo na iloa mai le mawhai fo i ona tūna i alu ina te do iloa mea ile toilet. So o fia lava la le mea mesir tamai titi. As a parent, e a fo ino le mea, e te iloa i le a fo ino le mea, o le tamai titi. Ai aho o lola ina se furu valu tau sanga o le pepe le na. Ai te iua mesi tutonu le o ngā tutonu le whali. Lono winga la ua taunu e te lera le whaale tonu nai tupu no inga ale mai mawhau e se si meo nai tupu ai wai ei fui tamiti whapena mafua mai o nai mai mawhau po lai mai e ale na whai me whapena so e whapena fo ila savaringa whaaleagaga to a tele tangata na whanau whaaleagaga o la lava e tatau na tuputupu faaleagaga aua a whaina iei ni mea se mani mea na e whai le teimi whato e whanau whauina. Leo wa e o na se furu tausanga i tutonu le whaolatanga i le tatau na e to e whai ana mea. You need to change. Tauna sui o e nei taimi o mea na whai lava ia i le laso i le tauna to e whai o lo tuputupu faaleagaga. Amen. So e le leanga la i le teimi na e whai ai back then ai leanga i le teimi le nei. Ono re tātou wola faaleagaga e iai umala asanga o re tātou wola faaleagaga. E le tutusa umala asanga. E le teimi la upa tuspa ia much giveth, much require. O le tele na e loa, o le tele fo ile nao le mea expect mai ele atua mai ate oi. Hallelujah. So e tā ua la, ia le tuputupu faaleagaga, ia le tano tala le tuspa ia fo mai wao, kakau o ngā o mangi kaimi o whai onga ngisi. Halawe ko a kere kakai konga whaolakanga. Ka kaunga ho o marikemi ngai o lawa lako o inga ngisi ma whai so. Ai le stangata o wa leva ngai ko kongo whaolakanga. E ngā ke le i kuria se ke mongi. Ngā ke le i wha amalolo ngā se mai. E le i ai ma se menga whai. And now it's been 40 years to tono salvation. La tu te le i tala ia Yesu se tangata. I think something wrong there. Ona so se tangata lava, ta tauna e tupu, ta tauna e a oina le tangata, whaila ngā ruenga whaaso o ma tā lai ke riso se isi, ma ave iai pe a tupu lo wola. Amen. So, tā uala tātum tā upuro whaanga solo nei. So, e tolu la sanga, na tātou ta noa hai, babyhood stage,
childhood stage, ma le manhood stage. O le pepe la, ma le tamaititi, i le ai se leanga o la asanga na piono utala noa ai, e iai o lato winga manatura. It's natural, ina natural, e natural fo ina le spiritual. Tatu te whaia fo i tu whaleanganga. E ao fo una mana o mia e ta i Matua faaleagaga, ia le ono sai, ia mar whaapale whawhanga ina ia matua, whaamatua ina faaleagaga, pe ono whai atu ese la asanga, a e whai tau tuspa ia tusia Timoteo, whai maritala tuspa ia ti a kono, aua le so ona inu i le waina, ele o whai mei ke ingu, whai mei au a ingu se wainga, whai mei au e te so ona inu le wainga, ore ki a kongo. Ai a o mai le overseer, whai mai, mo o tau i overseer, whai mai, au e te inu se waina. What does that mean? E eile meo lae whai ere ki a kongo, ai a whai ele overseer, ele tala whiangai, e sea, ono le la asanga ale overseer e maurunga. So ona ia lewa whai ma whaataita inga. So ona o le wainga i le vaenga le tanu atu spa ia i o lato wanga nu uvo i le mea le, si umaka karango se kai, ai a ui e le kauanga e ingu se wainga. Feo o tangata e ila tangata fato a whanau fauina, o lai tau mawhai e taha hofi le inu pia, taha hofi le tapa, ma mea le nei, e le wha apea la a laku le loku, ngā kuri la i le loku, kuri fo i le se i kuurau ka paa malau si ka leki ngā e saula i le loku. Le hai, a luatu totono o le lotu, na whawhanga la i le upo le atua, se i wha matua ina, e alo waku o le pia matua si ka leki. Laua ia overcoming nisi o vaivainga i lono o langa. I le whaapea la i le anga na tangata maisi o lau ingu pia. Whawhewhea e ora wharkalapo e oea. Mele ngai linga koe i u kon wharkalapo. Ono leo mai o tangata i le lotu e tau mawhai e sui. Ai wha masinu e tangata o le ekalesia. Ai o mo meo ka maiki. E su e ngaka piko i siri o la wha masingo. I ke mau e kokongu i o ka ngaka o la wha leanganga e mai. E o atu lana i ta maiti fo i o lae kau mawhai suile o langa. Pe ka i e laku se kangaka. A lai ilonga vaivainga o le pepelo. O lai ilonga vaivainga o vaivainga na. Ona fo o la fato a whanau. O la a tonu le teimire na. O lai ta maititi. O mai loa lai lunga le levu. Motua o le tila whanga le atua. O lai innocent ngata na i le eiso na. So na past. Right? So, amene. Hallelujah. You guys all right? So, dera la tatu tanoa ne hefiafi. Tatu te wha solo. O te fia tala noa. Na tatu tanoa le tamaititi. Some of the characteristic o le tamaititi. O le pepe. O le innocent. O le winga mama. O le mele te tau lava o na mama. Mea le tamaititi au le tangata matua o mama. Amene, longa lua, o le winga le te tau ona avi ese ma le tamaititi e hao na tupu o le ignorance. E te tau ona o ina le tamaititi, pe ona ufai atu o le ignorance, o le pongisa o le tamaititi o le alava le me tau o toile, i le tamaititi le pepe. O le alava le me tau o toile pepe pe ako kolo, e tu o le nutu. Aise ana te le ilore ese ngai wha pena fu ila tangata faaleagaga. O isi tangata faaleagaga fato atalia Yesu, wha pea la tau o mea faaleagaga umalava o mea faaleagaga e aonga. No, e iei mea faaleagaga, e iei la unga e le aonga ia to oi, e afo e le afa ina e lau savaringa faaleagaga. E ilo tatonunga e aona to e o ina i tātou i le upu a le atua, ina ia mawhai o na ola soifua malolo ina faaleagaga. Amen. So, ta ua ile upu le atua o suasusu e le suia. O lisi na atua o tamaititi, na utala noa ai, they always communicate with their parents. E hafoi, e tele na so tai, mele na ia te oe as a child, e hafoi, as a baby Christian, we always talk to God. For mai wa tātou maua le nganga o tā uai, avea i o ia maa. Avali tama, we call unto him as Abba Father. Amen. So le atua la o afo, o le wavia matama, o le atali, so we always communicate. E leo expecting e le atua o ke kakalo aku per kakalo a Billy Graham por kakalo ai foi. Iri afi ma o ka fau olo matangata. E leo expecting aku e le atua ke kakalo aku per se fai fe au mo levang fai fe au no. Le alava la sanga na te iai. Pe tolu ni upo te tatalo ilu mo le atua from your heart. La ngona le atua and God appreciate that. Amen. La vai me le atua. You know, pe ngale fa upu e kere iloa kakalo le atua. Pe ngale pauanga o upu e kere iloa ngisi upu. Ele vai ia le atua, oh, he's cute.
You're so cute. Ina va ai le atua sea. O lai le i o te mea. La matana e tuputupu faaleagaga. Amen. So, le la tātou tala noa lo vaso tēnei le childhood stage. Sa utala noa foi la, e ai nā tūro ta maiti e pei o le unsteadiness, o le mau tutu. Ka i lima mi huke whaile mea. E le mau tū ni whiri ngā whai. E le mau tū po le asao le mea mana o ai. Pe fia ai le keke, pe fia ai le askurimi, pe manga o le whangawai, pe manga o le. E a fo ino le mea unsteady o le tamaititi. Pe nā fo i la i lea, i tātou la sanga faaleagaga. We are also in spiritual, we are unsteady. And I also know, sa pe nā lo o langa, le kele i o menga o unsteady ea uia. Le waka o whaasoro o te le o whaiatu o matua faaleagaga. O na iei isi mea o te matua i faaleagaga, me isi mea lauke pepe i faaleagaga. Yes. Matua fo le tala le tuspa ia fo mai o tou whaatama mea i leleanga, ia tangata matua i la mi o tonu. Kusala e wing e tau mai nā, e ei me mawhainga e whaakama mea, e ei me mawhainga e tangata matua ai. So e ila tangata, e tangata, o laua matua isi vaenga o leolanga, ia ala e pepe isi vaenga o leolanga, pe nā fo i la, Hallelujah. So, o leisi vaenga o le naturo tamatiti. I'm just recapping some of the things I'll take move on tonight. O le curiosity. Le mea leo le fia iloa. O ile nā tura nā tamaititi nā te fia iloa po a mea lai kukongo le eisa, po a inga aia le kuki, po le ale mea wale o fia o fuwai o longa maa, po le ale mea uwhainga luenga longa maa i o le afu le mea lenga maa ngava le whaia whiawhi e mana o tamaititi nā te iloa, uina uma mea uma, pe fia le kupe lai kukongo lea, pe fia le kau o le mea lea, e mana o lava le tamaititi nā te iloa, e fsiri so oia. Pe nā fu ile tamiti faaleagaga la to te fie lopo fe me fa ngai ku pe loku po le ale me fa alo le me le po le me fa fa au le kala le a le ale me fa ile fa pe le fa i unga fa mai le sa o le me le pe nā fu ila wingo tamiti. Hallelujah. You guys all right? Hallelujah. Amen. So we haun tātou tuputupu ina ia whai ona whamatua ina tātou faaleagaga. Amen. Always e mind e tamiti pisingi se tangata. Lot of unnecessary information e mana o tamiti lātou te iloa. So whamele mo te salo ni e whasu tasi, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you. Or tamatiti la, they always mind other people's business rather than do their own work. So mele na ya tātou le halava le tofinga wa watu ele atua ya te oi, tangata matua, lai focus ai na ia ele mena watu ele atua. Hallelujah. So iai fo ila ia le vaenga muri no tala noa ai, talkativeness, tautala so'o. E ila nisi o vaenga na sa o ta ua, te mana o so'o mai na mataha upu lea, and connects to our topic last Sunday. Ila nisi o vaenga pito isidin ta u tfita no le fiafire nei. O le tautala so'o, e tolu la itu a inga evil speaking. 3 categories of sinful talk. O le evil speaking, talking about people's shortcomings and failures when they are not around. That's evil speaking. O lo tala noa lea mawhaia tala o se tangata e le o iai. Ni mea se sea se tangata, mea le ngā tau o le evil speaking. So vain speaking, always talking about yourself. E umai fua o oelea number 1 o olo kamaya, o lo ki ngaya, whai kou pasi, whai kou bank, whai mea umai ngei, e sau e mal pepelo, so that's vain speaking. A lead umase conversation, you always want to put yourself there and what you do. Mamele ngei, a lead umar conversation because the attention to you, to yakukama. That's evil speaking. Vain speaking. Foolish speaking. Jokes. Evil jokes. Or shallow conversation that doesn't edify you or others. O le toa inga tala noa lea, e le whaamalosia se tangata. But o te fia tala noa le vaenga lea, I really want you to, awhitele mai mua le sante nei, I want you to go back and watch the program lena tala noa le sante nei, I le tā ua o le upo e tau talai, o nei e whaamoe umolo o langa ma le anga I o lo soifuanga, I le upo o e tau talai, so it's so important for you e koe asiasi tātou mataha upo le nā. Ai, o le whiawhine nei,
Hallelujah. Hallelujah. So, 21 minutes le ngok kalango ngi ko recap malwa henga le. So, hallelujah. Yala utala no pe ala le childhood stage at tatu tele yo tangata matua. I want to cover some stuff. Ole Evo speaking, ai o te fia tala noa la, o nei e iai le vaenga so o ta iai. O no lo loto, malou ngutu. Aleluia la ufa o ngā ina le ngana whaingo fie, ole loto ma le ngutu, e tā ua ia i to tonu o lo wha tuanga. Le mei lo loto e te tali tonu ai ma le upu e te tau talai. So i to tonu la o le tusi al salamo. Tato o mua tu sia mareko lea. Mareko lo mta upo e whale la whaitau mua ia e umil kako whaikaunga lea. Au te mana o se i au mai le tala lea o le tala noa i le loto. Amene. Ono o tala noa i le neia fiafi au te le mana o ia te oe ke koe alu ese la fiafi nei. Shea lor kako pukalamir kaimi ngai. Mo oile o e sau. O mi rola usia. Yeah, enjoy. Ia matusi au notes. Tā ua whata oto ia lau tano e la fiafide nei. O le ala vea iai oe o lau ahinga ia malau savalinga. Ua toe a mata o ia o nā o atu e lata i le vai. Ua poto mai ai i a te ia le moto tangata e toa tele. Amen. O le mea lea, na maliua e ai o ia i le vaa, ua nofo ai i le vai, a o le moto tangata umasa i le au vai i la tau. Matai o e whawhai upu mua ngai luas fulu tano ai. E tele mea ua ia o atu wai i a te i la tau i whaata oto, ua whaapea atu fo o ia ina ua o atu. Whaalongo le vahenga lea. I nā whaalongolongo mai ia o tau whaauta o le tangata lulu saito, ua alu atu ia lulu wai saito. Ua ia lulu saito ona pa u leo isi i le awala, ona o ane ai leo o manu felelei wa a ai. Ua pa u fo isi le mea papa, e ti lava le ele sa ai. Ona tupu lise lea ia, au wā o le ele i nai titi. Ua alu wa ele la, ua vela si ai, ona mangu ai lea, ona ua le ai niaa. Ua pa u fo isi le vau tuitui, matutupu ae le vau tuitui, ona fetine ia iai lea, ele i fua mai lava. A ua pa u isi le ele lei, ua tutupu ae, matupu tele ua fua mai, e ta i tolu se fulu inisi, e ta i yono se fulu inisi, ai ta i se lau inisi. Ua ia feta lai atu fo i a te i latou, o le ua iaita linga e whaalongo ai, i nā whaalongo mai ia o ia. Amen. Weupu se fulu. Ua to atasi ia, ona fesili atu ai lea ia te ia o e ua whaatasi mai ia a toa ma le toa tinoanga fulu ma le toa lua i le whaata oto. Ona whetalai atu lea o ia te i latou. Ua fua ina atu ia te outou ina ia outou i loa mea lilo le malo le atua. A o i latou o i tua ua whai atu mea uma ia te i latou i whaata oto. Ina ia latou le i lo latou matua va ai. Ina ia latou le langona fo i lo latou matua wha longo. Ina ne i liliuina i latou ma wha mangaloina a latou wangsala. Wa ia whetalai atu fo ia te i latou. Tau te le i loa ea le nei whaata oto pe wha pe fea fo i ona outou i lo o whaata oto uma. Whamatala lo Jesu whata oto fo mai o le lulu saito e lulu ia i le upu. O i lātou ia i le awala e lulu ina i le upu a lātou whaalongo ai o nā luane loa leo sātani ma ave e seina le upu na lulu ina i o lātou loto. E whaapea fo i lātou na lulu ina i le mea papa o i lātou ia ua whaalongo i le upu o na talia loa lea ma le fia. Ai peitai ua le ai ni o lātou waa, ua wha le tu mau i lātou pe a tupu le pua ngā po o le sau waa ona o le upu ona lātou tau suwai loa lea. O i lātou fo i sa lulu ina i le vau tuitui o i lātou ia he na wha longo i le upu. A o le loto popole i mea o le nei
lalolangi, ma le pepelo le oa, ma le tu ina nau inisi mea, ua o atu i totonu o le loto, ua fetine ia i le upu, ona le fua mai lava lea. A o i lātou na lulu ina i le ele lei, o i lātou ia, ua whaalongo i le upu, ma lātou talia ma fua mai e ta i tolunga fulu inisi, e ta i ono se fulu inisi, e ta i se lau fo i inisi. Aleluia. No mana o e whaitau a toa le whaata oto, ma lona wha matala ina ia, ye mamlama, hallelujah, amen. So, e wha pala lai tā ua le tuspa ia, o le tala noa, o le lulu saito, pei lau to inga o le lulu saito, o le tala noa il tangata, pei o ulu te lulu, o le lulu le upu le atua, o le saito lea, o le upu le atua. So o le upu la le atua o le saito, ma le lulu saito, o la uminga luenga le whai o le lulu. A o le na whai le lulu saiko, ngā le laku ar kangaka e lulu inga le saito. A luatu tango i tutonu o le mea la i le saiko, ngā sanu me, ngā kangola ia wali iai, kongi fo le saiko. Mo kua ke le saiko, a laku rai lulu, ngā kongi la ia. O saiko umala lai kongi, o isi saiko e aku pa ule au wala. O isi saiko e aku pa ule me ile maa. O isi saiko e aku pa ule la au kuikui. O isi saiko e aku pa ule ngol palpala. Ma kua oile ngale uwari iai. Kusala o le tala noa la iwa a o na tongi le saiko. E ifo la saiko e aku pa ule au wala le mea. La sa vali tangata o le au wala o lea. Le au wala o le mea lulu e saiko. Kei mine sa vali iai. E ila saiko e pa ule au wala i saiko pa ule ngoma maa i saiko. Le la tala noa Yesu imi wha matala. O la fu ila tala no Yesu e avea ma faata oto I loto ese o le tuspa ia la ta ua le tuspa ia o le loto o le pala amen ai o le upu o le fatu amen so sa uta ua ile vai aso de te nei tatu atu mua e te le tala no ile vaenga ile tusi le mata yo sfur mal valu lana le no ta ua le fasi foi upu le ile aso sa te mana o tatu te oai ile ta ua te le vaenga le mise lava when it comes to our children I whanau ia matato uma lava pe no fai atu famel tuspa ia o lo loto o le pala ai o le upu ale atua o le fatu Famele tusi le tuspa ia, o le tala no le tamaititi I, foi mai. O le itu aso, ua ane ai le au so o ia Yesu whapeane, o ai sili le malo le langi, foi mai. O na wala aua tuwai leo Yesu I le tamaititi, ua whaatu ia te ia I o lato luma, ua whapea atu moni o te whaiatu ia te outou, a le li ua outou ma avea I pei o tamaiti, tau te le sao lava I le malo le langi. Le ale winga e le nāturo o tamaititi le, o le nāturo ale o tamaititi, e le tatauna ave seia ma oise I loonga lava vala au maile atua, o le nāturo loto mawalalo. Le foi mai, o le nei, o se wha maua lalo o ia te ia pei o le tamaiti iti nei, sili le I le malo le langi. Lai tala no le loto le tamaititi, mama. A wha mai o lona loto le pala lao le tamaititi, le loto, o le mama I o le pala o le tamaititi. No o whaia le tala I le aso sa, o le a lava, o ai se na te tau wha te vaina le tamaititi, wha mele tuspa ia no nolo, sili la walungo ngolo, ua se mea wha maa ngokor sami, o I le tala le tano ai, wha alongo le whetala inga Yesu, I mai, ai se talia se tamaititi wha penei ono lo ui ngoa, ua ia talia hau, lai te tala no le tamaititi lo, kamikiki lea, lai ma le loto. Amen, o le loto o le pala, o le upo, o le atua, o le fatu, wha mela ia, ai se na te whaatau su, ai se tasi o I lātou nei, o ai, lai tara no I tamaiti mai, whaatau waa o whaatua ia te au, le lei I lea tangata pe ana no noa se maaola te leilo na ua, ma whaangoto ina o ia I le moana lo loto. Le o nia upu, o upu a Yesu.
O lea laile o fai mai Yesu e ke aluea. O le tau mawhai Yesu i e vali mai a te i tātou le te le o le anga sala lea o lou tango o lou whaatau suai pe te whaapalapala ina le loto le tamaititi. So this is so important. O le loto le tamaititi o le palapala. For mai Yesu o lai mamā le palapala. For mai ia fai umaka kou mawhaka ka inga i ka maiki. O le tamaititi ke wa ai a whangau whaakasi le pepe pae ma le pepe uruli. E le ai ma se pepe o pepe nga ika e resi pepe e te ola i whala ua o lai mamā. E maa fua nga ika le pepe pae le pepe uruli mwha ilonga langu. Onga ua whaakau kewa po whaakau suai po ua avea i e le tangata le tali tonunga ma le a o a onga leanga. O lea la ua ave ua whaapalapala ina i le loto le tamaititi le mai Yesu siri le ngongo le ua se maa ai alu whaamahangoko le sami. Asea, lea ua tango whaaleanga le loto le tamaititi na mama. So o ila leo tala noa i le aso sa o afo i upu ia tātou te lafo ono o lea tātou te whaatau suai i whanau. Ma ave upu e afo ino le mea. Right? E tau te vai i la tau ma whaatau suai. For me la i o tala Yesu. Yeah. You guys all right? Is it too heavy? Se kia kako. Hey man, the good thing is, le tātou te o e tātou te bring the truth. But don't worry, aua te wawea ese rei whiawhinei because this will help you, your family, o le a e maua le manuia pe a whai te wha amaholalo nea whiawhi, te wa aile upo le tua matalia lana upo nea whiawhi. I'm not here to condemn anybody. Te le o sau te wha masino ina se si, I'm here to point out le upo le tua ina ia wha sa o loto o wha the truth will set us free. Langa le pe pelo ti apolo ya te tātou. O upu ia tātou te talafo, fo matala o laima male pala o tamaiti. Tātou atu mua, ele tusi al whata oto. Hallelujah. Ile tusi al whata oto, o lona mata upu e wha. Foi upu e lua tolu. Whata oto e wha, foi upu e lua tolu. Foi meile upu le tusi pa ia. Fai upelua tolu na leo o highlight samsama atu. Fai mai, ia sili o na leo ino lo loto i le leo ino mea uma a wae tupu mai ai le amio. Lai tala noa i le loto, fai mai o le mea pito i sili leo na tāua e hao na leo. E ka ua aku le mea le leo ingo le mea lea, ngai le leo ingo o lau kupe, o lau bank account, o a uma le leo ngor ko ngu umar ko farfai ngā ruenga, o le a lava se ko finga o kuaku e sesi aki o eke leo inga, ia sili aku ngā leo ingo lau loko ngai lo o mea uma, langa lai kala ngor kuspa, ia everything, o le a lava ngi mea o ngai ku o eke leo inga, penga wako e leo lau a inga, sili aku ngā leo ingo lau roto ngai lo leo ingo lau a inga, o na e leo ingo lau roto e tupu uma mai alema nui o lau a inga. So o le a lava la sisi mea e sidi na leo ina o le loto. O le tamaititi la ina ua whanau mai le pepe. Ma whanau mai a o tuputupu. E le e vanua po le tamaititi. E le mawhai e le tamaititi o na leo lo na loto. E le o malama i o lai fato a tuputupu o lai innocent. O le mea la le tangata matua, po o le matua, o ia na te leo ina le loto lo na tali. I mea na wha maritala tu spa ia aua to te wha ono ia o tau whanau. Ono lai tau mawhai, ia pui e oe le loto lo watali. Now, i le tele o le matua Samoa, instead ta ngofie leo loto la tau whanau, lai la tau te whasiotia la tau whanau. La totele oiloa, my people perish because of the lack of knowledge. La totele oiloa, o le lato responsibility na mai lea tua to protect le loto le tamaititi. Mea le nai whai mai o le tama e tusa mo na ala o lea tua. So o oela, sa au mai o lea tua e te leo matausi, ai o lai vonu o pore tamaititi le teimina whato a o lai foai. O lala o lona loto, lai mama. Ai o mea lai te whawhanga ina i le loto le tamaititi. O le mea pito i siri o ina i loa ai po o oio se matua mai lea tua. Po o oio se matua lai te whaonga ina lea. Tato atu tu se mareko. Before I go ahead, I think this is something o loo. Tau mawhailea tua help me here guys tonight.
So swani mai le nganga o le atua I lo nei tangata le nei fiafi o tam fai fa matala na upu ina ia e loa. O I le tala noa Yesu I le fata oto lea. Ke mga o point out me se vaenga I foi mai. O ia fetala ia tu foi o le malo o le atua ua fa apei o le tangata o wana lulu ina saito I le ele. So o lai tala noa I le upu ma le palapala. O le loto o le palapala o le tangata la e lulu ai le saito. Fo mai la ia, o ia fetala ia tu foi o le malo o le atua ua fa apei o le tangata o wana lulu ina saito I le ele. Lai tala noa I le upu o le atua ma le afu. Ma loto fo mai la ia. Ua moe foi o ia I le pō maala I le ao a ua totongo a ele saito ma tutupu wana le iloa pe na faa pe fea na te le iloa pe faa feo nga kupu. Lai tala no le malo le atua. Fo mai e afu ngole mea. O le alave lulu aku le upu. A ngai kupu ko kongo lo loko. Fo mai la ia. A ua tupu fua I le ele e mua o na lau. O na ho o le ilona funga mai, muli ane foi ua iai le saito matua, a afu le saito, ona sele loa lea, a ua o iona po le selenga. Amen. La e kala ngoi le pala le lei, koko e ola mai, e iai ona la asanga, sau lava iai le selenga mauarivi inga o le atua. Alleluia. Ai tato waku foi la I le isi fata oto le ta ua Yesu le mata, I o le sfuma le tolu. Famele matai o sfuma tolu fa upelua fa lua ono. Ua sauni atu e ia le tasi fata oto ia te ilato. Ua fa ape atu. Ua fa atu saina le malo le langi le tangata ua lulu ina le saito le lei ilona fanua. Na saula le atua afo. Ilana lulu le upu ito tonu o le fanua po le loto. Right? Famaila ia ua momoe tangata. O nā luane ai lea o le ua ita mai I a te ia, wana lulu ina le titania I to tonu o le saito. O nā lu ese ai lea o ia, ua to tongo a ele saito, mafua mai, o na iloa ai lea o le titania. O I le mafua ino o tala noa mo o avatua sea o a onga I le vai aso le na te anei, fa I tete I tangata e o atu I to tonu o lau fale, o atu fai tala I lunga o lau whanau. A o e tau tala ina le ola I lunga o lau whanau, o laifa o ngā ele ki a polo iskangaka o ako ea, e lulu le ki ka ngia. I loto o lau whanau, ma whaaleanga ina lau whanau. O le isi vaenga, o I le tala noma I le tusi I, o le mea puto manao ia te oie e loa, o le palapala, o le a lava le fatu e te tuunga I lunga o le palapala e ola. Le tala no maltus pa ia fo mai o le fanua le na lulu wai le fatu le lei a walatu fo le tangata lulu wai le titania. Peke ku ua le ki ka ngia I lunga o le palapala le lei e ola a e ku ua fo I le lo le a fo I le fatu saito I lunga o le palapala e ola o mea uma e ola I lunga o le palapala le lei. O le ti a polo la malana misiona a o whanau mele tama I titi o lai ma le palapala. O na whao ngā lola I le ti a polo o le TV, o le televise, o upu, o tala, o a onga, o mea uma. O laua ave umarki ka ngia mele nai ala ina tutupu I fo le whanau. E ese a winga e kewa ai atu iai ese a. Ono o mea na to tō iai a o lai titi o lato palapala o la iti. Mele ala ina tāua le upu e te totoina I le loto o le tamai titi o le a lava le upu e te totoina e ola a e whaia upu masoa e ola mai a e whaia upu fetu e ola a e whaia upu le lei e ola ona so se mea e totore palapala e ola le fatu le lei e ola fo I le fatu leanga o le ala le mea na te totoina le o le a I le palapala o lo watali I mo lo wafafine. Right? O lea lai tano maltus pa ia I fo mai, o lana momoe, ai sau fo ile waika wakoko hariki kangia. I le palapala e tasi. O lea ua sau ave iai, lea na le no tala noa tunga, tātou fa e tete I le taimi lea o tamaiti I ama tuputupu, lo tala noa tamatiti fa tino le taimi nei. Ai maise fo tamatiti fa le anganga pi kefo I mea te tu ua I totonu o lo loto. O le mama o lo loto na iai, a e koko inga I ngā ai se ha. Mele nai avea I lo le isi palapala ue vai kon kuspa I e tutono le fata oto le tatou whaitau wana nei e iei le vau tuitui. Le ale mea wala ina ola le vau tuitui tutono le loto le stangata ono upu matala na toto I e stangata.
mai lava ilona lai titi na fai o oe ke valea o oe ke le au ngā le ima se mere le kupu ilo wolanga ai so fia fai ko rua pe ko kiki fonge ai so ngoi ko kiki ngai loka o fa pui pui e ai so maka ngoi me o mare ngai ke so o ilu ka mal fa pe ke valea ke fa valea tala ia le na lafo i le lana toto i le pala le na mai so se tangata na mai ele atua lana fa atusal tama tite mai e innocent o le ngai o le loko ka mai kiki ai ele ke vai kunga i wingo ka mai ki pe ku fonga vai kunga wa ke ia wa sui fa fu se ai sea ango fatu na toto ai le ke ove wa ke wa onga o ka mikinga le ngu so ke ngu so ka mikinga le nga hoi ke nga hoi ka mikinga le fi fai ko rua ke fi fai ko rua ai sea ma fua mai ono o fatu na toto pe ona foi mer tala tu spa ia o le malo le tu fatu saina le malo le langi le tangata o lulu ina le saito le lei i lona fanua ua momoe tangata o na aluane ai lea o le ua ita mai a te ia wana lulu ina titania e ese le tāu o le mele o oile matua mataala ia i tangata o atu faitala i lau whanau mataala o oe o le matua o oe o le leo mamoe te tausi i lau whanau whaetete i upu matala mele nai fa matala tu spa ia tatu atu la tu sile matai o sfu malvado. Are you guys all right? Fa mai le tala Yesu i fo mai o le nei o se fa mawalalo o ia te ia e pe o le tamaititi la tala no i le loto le tamaititi o le loto mawalalo e mama. Fo mai la ia e sili lea i le malo le langi o le palapala le le palapala lea. Fo mai la ia o ai se talia se tamaititi fa penei ono lo uingoa o ia talia ai fo mai lo le fasimena tala Yesu le fo mai ai se na te fa tau su ai se tasi o ilato nei e fa tau va. Ono lo va ai le tamaititi e afu ngole me e pele ai sona taua ia te o le vai nga lai kiki o le a fai ale o au kala fu le ngei ma fo mai la ia o e o fa mai o e fa tu ia te au e le i le tangata pe ana no noa se ma aola tele i lona ua ma fa angoto ina o ia i le moana loloto ai se ale me o fai ai e tu o ka se ma mafo ai ka ngue fai o ka se ma mafo sa ngoanga Yesu le o fai i o leo e kau i loa mai me leo kalango kwa ngei. Leo, you start to see le te le ono le tamaititi. E le ngata na mamalo na palapala. O Yesu na maliu mo le tamaititi. Ai sau o e lafo i aima koko o i mea o onga. Koko i e leska ngaka ia upu leanga ma upu faa maa ma faa ono i whanau wa le mawhai e ilona o na tupu whanau nei so o lea la o tangata matutua ma tangata ia le o la tau ia o lea wa la tau faa tau suwai i whanau e whai mai e vai mai i e le ongia upu o kala Yesu Lono winga, ese le tā ua i a Yesu o lau tū ma lau wanga i te whaia ka makiki. O a umangi me ke whaia ka makiki ri keiminga e ese le ka ua. Hallelujah. Tā lofa i nei whanau o lo o sawaina, to tono a inga, o lo o lafo i ai upu, ia ma le tele o nisi o vaenga o lo o whaia i ai. A whao le te mai mō ma le whiawhile nei, I am no te leo whamasino ina oe, man, thank God for the blood of Jesus. Amen. Whamangalo i tātou, you know, when you repent tonight, whato ese i le atua, whamangalo e le atua. Amen. Paule me o sala mō, ia e li liu ese mai ai, ia. Hallelujah. Tātou e fo ila tātou whata oto a naua. Tau manino se ata no tau mawhai e vali atu le neia fiafi. Ia e whata tau le tāu o le palapala, ia e mei se fo i o le... Amen. Ai me se fo yo le awa nei tau teva i tātou. Hallelujah. Me se o whanau. So, ai whanau tangata na e whaia tala i lunga o lau whanau. Tau tala le ola i lunga o lau whanau. O palapala e wha. O nei tā ua i alua lunga i lunga o tātou awa onga. Le na utala noa ana nei. Is it Mark 4? I reckon e wha. O le ala e tala noa e le tu spa ia i. Tala noa along the path po o le palapala le pa ui nunga le awala. O le awala, o le loto le ua nunga le awala e vaingi le awala le sori so oa, ua malo. Ua matua i malo a le loto lea. Fa mai la ia, o te whamtala ina whaapea. O le fatu le pa unu, o le to inga loto le awala, le loto le ua malo e mafua mai, o na
o mea na whai e tangata ia te oi. E iai le toa tele o tangata i le lātou o langa ma le tuputupu hae. O te iloa le mea lea o le saua inga i tangata o te vaai e mafua na mo le loto ita loto e mafua mai ona o lātou matua fo ina whapena e sasa ia ki la kou o mea umavunga le piwa fefeu e ke vai nge e se ala tau winga. You know, a wheo le te mai mua mai e pe whapena. Mafua mai ona whapena lo loto e pe ke loko hika e ke whaamaua lunga e malolo loto mele nei. E tango e suele a mafua mai ono mea na whai e tangata ia te oe. Ono le environment na e ola i fwai. O le si o mangale nei o tangata o, you know, wa lava o different mea uman. You know, you guys know what I'm talking about. Wa matala na malo wa ilo loto. Wa le ai fo ila se upo le atua wa ele tu ua fo ila se ava noi le upo le atua. Ona o mea na whai e tangata ia te oi te tono le mātai o sifuma le tolu. Ono na whai upo sifuma le lima ma sifuma le fitu. Whai mai, a wā ua mafia fia loto le nei no ma ua whaalongo ngā tāo lātou talinga i whaalongo, ua moe i ini fo i o lātou mata ne i ai o lātou mata, ma whaalongo o lātou talinga ma langona o lātou loto, ma li liu i lātou, ma o whaamalo loina i lātou, o le tala no i, o le upu lea, for the hearts of these people have ground dull. Or callous. Te iloa mo le mea fo i lele o le hafo ino le mea. Me se a tātou i ngā lue sa moa. Ke ro tātou i sa savao. A ongen kako sa savao. Because o lai te ua le ngai fima e kango sasa i kimi uma le vao. E le te me te vai i tua ima kwa ima fia pa ua ulima. Ona fo ufai ma pā. Pa e alo lua mafia la pa o lima. E le si o tau songa nei Samoa. Kama ke lor ki kakavuri la kako le mafia le au le kama ngafu le au ona au on fakiki e mo kwa i vela e mo yo lima. O nena e tango i foi lele e muro lima ala kama nga. Mafia pa o lima o foi fai mo manga. O la inga kango le meanga mo kwa ele i loar kakanga lea. Ma kwa o ngale lango nganga le vela o lea. O le mele ni ono wa mafia pa o lima. Fa pena fo ila le loto le tangata. O neina na tutupu mei lo tangata ma fai ni tangata ni mea te oe. E avea ma mea wa mafia ilo loto. E o fo ila le teimi fo ilele wa ele la ngona i fo ila le leo le atua. Ia peo ka ika ila aso la lau te i Samoa. E afungo le mika ki sa vali solo ila le lingi o kse vai. A o ka mo e lungo pai maa mo kwa yo ka halu la ko o lungo la wara le vivela ka mo kwa le mu ka vai le mafia fio pa o vai ona fo aso umara ki sa vali o saulo ngi usila ia waka faise e vai fa yo ko kingi faise e vai kaimi uma faise e vai e o le mea mo ia fa pengi so o ke fia palangi kwa le mafai ngo sa vali fa fo e ngo ma se vai ma kwa i sensitive va ka malo kwa i mangifi hapa o vai. Ora inga o kuwa i o ka mai maa ka mai. Sika mai pa i au vai ke la ngonga o me lo kingoa. Sika mai mea ma ai la ngonga o me lo kingo le. Nea foi. Ma kwa i sensitive au vai o pe sidia ko vai palang. Alu inga lau talaso lai ka kisamo ai. Pe ka mo e runga ki fangu melengi. Am kwa i o ka le ila le mafia fia. Fa pe na foi la. I ngeila o le wa foi. O le wa mangifi pa o ka vai. E pe fa pena fu la tato loto i teimi la o mea na fai e tangata ia te oi wa malo e ala le loto e pe o se mea foi le wa mata i lola e matua i ele to e la ngona le upu le atua right wa ele la ngona le upu le atua o le fa mata langa e ma rekole o le tala le o tu sia mata o le tala le i le loto i mo le fatu fo mai o tangata na o la toa fo me o tangata na whaalongo i le upu ai lātou te le o langona. We vai tangata e whaalongo ai le langonga sa ukala. E ke whako ese a kunga i le o langonga sa whako ese ngā pēr. Matua i malo ale loto. Mafua mai ono le se mea na e whaia iai. Lea lai malo le loto na te le o langona fo i le upu le atua. E uma upu wha mawhanga e ave i le langonga kaka ngā ese a. Ma koi mafia fia le loko. La lai tala noa hai i le fatu na pa uru palapala. Aleluia.
O le isi fatu nai tala noa, ele tu spa ia, ai whamai tatu atu mua i afoi. Back up le scripture lea. Il tono le tu se peru olon ta upo tolu. Fai upo sfulu lima ma sfulu fitu. Fai mai. Manu o fai mai, o le aso nei, a fai tau te wha longo ai I lona si ufofonga. Aua tau te wha maha ai o tau loto, pei o le wha ono a wā o ai I lātou o na wha ono ina ua lātou wha longo, ele o I lātou uma o no atu nai ai kupito sa ta ina mose. O ai fo'i lātou sa ino o ia I ai I ona tau sanga whaanga fulu, ele o I lātou o na ngasala, sa oti o lātou tino I le vao, o ai fo'i lātou na ia tau tō I ai, lātou te le sao atu I lona mālolonga, ele o I lātou o na whaalonga tā. Ole nei, ua tātou I loa na le mawhai o na sao atu I ai I lātou, ona o le taritonu. O ai le tala no ai, fo mai a o tātou whaalongo loi le upo le atua, fo mai aua le wha maha alo loto, le tala no ia oe maha, a tonu le te whaalongo ma le neia fiafi, o lo tala no atu, it's not really sit well with you. A tonu, o nei te wha pia pe fia poko, e le whai la unga pe ua, no, this is a word of God, le tala no atu e fionga le atua. Amen. Ele o whaamasino hina o ele atua, we just point out scriptures pa o oe e te whaamaua lalo. Awane I e whaalongo tu lava o lai sa o le upo le atua, a la lave ke whaakaringa kuli lava. Amen. Hallelujah. Amen. You guys all right? Check ya kako. Hallelujah. O leisi loto lai tala noa I le tuspa ia e ao ona e loa, ia o le fatuna pa ui le me le papa. Ilungo le papa. Ia, o lai tala noa I lea. Tangata le fo mai na ia talia e lai kiki al palapala. Fo mai la na ola la le upu. Sa ola le upu le tangata le aile uminga ola e koe pe. Kama le langona le upu le atua lai with joy. E la tau te whaalongo. Kama ia, you see this kind of heart. E tele na move by emotion. Mea fo ile ala I fo ingo o whaale karikong kele le mea kangaka ai over emotion. Langa emotion is not faith. Ele tutusa le emotion ma le mea tau le whaatua. Hallelujah. Ne o te reo whaatua le anga le emotion, no? Pa, luingo lau tala. Fo me la tu te mo le upu ma le oli. Ai a o la ina fo ino le mea tutupu me I le o langa. Hallelujah. Ia, e a mata le savalinga e mau e fia lava le teimi fato a o olo ina tutupu me le olanga e vave io na ru ese o le tangata le a lana lato maua sa fia e malu e lue vave io olona fa tua tono le tusia e peru olona mta upu e se fulu foi upu e tolu lima ma le tolu ono. Hallelujah. Fai mai, o le mea lea, aua le la foa I ai e outou, whaamalosi, ua iai le tau I e tele, aua ua o ngā I a te outou le ono sai, ina ia maua e outou le mea na fola ina, pe a uma o na whai e outou, le fina ngalo le atua. Praise God, for my, therefore do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Hallelujah. Hallelujah. O le loto la tangata lea, it's more of like o lai, it's from out of an emotional hero. Who joyfully accept God's word. Mene ile amatanga lava, ia ai a o loa ina a foi, alu esele emotion. Ia koe foi vela I me kuai. Usanga o nga emotional gaming oh God, kangino ngai, ai umalol emotion, foi lo umalol emotion, koe back to normal le ase winga. So, hallelujah. The Bible says, do not cast away your confidence, which has great reward. Awane e la foai ia lea, ia lo fa malosi. Amen, excuse me. Ia tu maui le tua. O lisi mea, e tono le e peru, o le mta upo se e ono, fa upo se fuma lua, fai mai, ina ia le pa fa mai I'll put the word aua mai aua ia le pa ye
a ia faa o i ua maua i le faa tua ma le ono sai i mea na fola ina. Hallelujah. That you do not become slackish, but imitate those who through faith and patience inherit the promise. Ia ele koe whaonganga, ke koe whaalonga koe whaonga, se si le upol slackish. You know, it's talking about laziness. So, me au tātou te pai ia tātou imitate those who through faith and patience inherits the promise. Me o tātou whātai i ngā maua le kati, a whainga o ka kalo ai le se kati, e le ka kaula o ngā, e whaalongo mai e kia. A o fu ila ina e alanga ko ua kako ke hawa o mai me mai a upper amo, o ngā fu ilanga whaako kua upper amo ngā maua. Me fu ngai lenga ko o inga mai me ai i to telo tangata la upa i o tuspa ia. Ai se a, ona fu o lana o lato, whai o lana maua le tari. That's why we learn from them. Whai mawhata i ta inga ia te tātou. Hallelujah. O le isi pala o lo tala noa i le tuspa ia i lo loto. O lunga o le papa le tātou tala noa nei. O le isi o le pala o la au tuitui. O la au tuitui la. Pala lona tolu le na. O lai tala noa i lea. I vaenga i le loto e popole. E popole i mea umalava e popole i le whanau, e popole i le moli, e popole i mea o le lotu, e popole i mea o le olanga. Ma le whamai fuatala le tuspa ia, ma le tau wha se o le o le lalolangi, e a fo ino le mea, e tu ua ia le mea, ia le wha tuanga o no le o lalolangi le nei. O to ai ngā loto fo i le pupua i mea o le langi, i mea o le lalolangi. Ai ngalo mea i le wala awina o le atua, ma ngalo le upo o le atua. You know, I just give a testimony for ilele tata no le nei fiafi. Ona you know ta ua, you know fam matala ni sio vaenga o le olanga ma ni sio vaenga. Peos o le mele le tal no le te mine. It's like something to fa manatu mena nei le atua na nei le fiafi o sa ona nei. Lea lava e tāpena pena tātou wa o onga and also meditate on the word of God. E la nisho mena tutupu fo ilele i lau savalinga. E pe o le au mai le atua for me to understand. Ile tele o vaenga i nei ona o le mea leo le oa ma le tamau a ingo lau langi le nei. Ua le tupu le upu le atua i to telo tangata. For me, i lau savalinga, e se lau nau le upu le atua. Ai ele mena i lo mafufau ya sola. E lua mena e tia no mana o ta la i fina ngalo le atua. Ai sa o nau tu solo o afo o lo mafufau. I always want to make a business. I always nau afa pe fai sa business a pe fai you know, just to make money. O le mali ela. E sa ela o dream. O la o dream na iai. E lo to lua. No mana o owns a radio station in New Zealand. Inga o sau ngengi usila, mua whailo kōlua, one day I will own a radio station. Ke manga o o ninga se le kio ko kongo ngi usila. So, no wala ia kuri la o dream. O te iloa, you know, it's a, o le pisingisi nga ngō mga o whai sa ule kio, ngō mga o e hafu ngō le kele kupe, e maua pe a whai le kio, you know, I know how to run a radio. So, Olo makangoa msio ko lua and then so over 7 years ola umo mitinga na ia sea ia mosa ule kio. So mo it's a business side of things. Mafu wai at the same times olo loto e se lo nau le upo le atua. O mea la ie lua, ngafike nga ia, my career, o no lo o a tangata tustala, o a tangata ilo o langa a koala, e ila o career nga iei. O te fia i mea kau media o mea uma lava no mana o lai whaisa ule ki o so a o leisi tu o lo wala a wina o le upula lea tu o ke mi uma lau ke alu e tu principal le ngai for me I love working o a o te fia o te whainga aluenga o te nau fo ala no whamtala ina le tala lea lua afes fumal valu just before we start this ministry ai le i amata ina le KLM la a pe koe Fatoa umana o laua wo fili la o le faila pisingisi. Ai mo wala ever no I matal no malesi o le pule he was a millionaire. Na matal no. O le inkia
he owned 5 radio station as for frequency kongo o Kilangi. So he called me to come from Waku. So te mila. O leo o la wale faile kio. So now this is my career. O walu la wale faile. Da wale fai. Au la koe present mai. Lima le leimo meo frequency station I kongo. E la vea Kilangi al Waku ngai kaula lo wele kongi. E one le inkia le. Fa mai. O ke sau e run o mai ya mei ngai. So now, la radio station pay for uskaka lisile. So this is where I'm gonna start. Le la faila career. Oh, I'm gonna own a radio station now. Ole mea la faila utala because ole career le no walua we kurikuri. Ole mea mali. Te ole mea fo ile wo ina. You know, some people fo ile le like chase a career. Man, I'm telling you, it's not. You think it's nice. It's fa peke olo yai kasi mai no. It's not. Even me ngo kuria la Korea no mana o ia o maua sem ia oa ia avea o ia faisa o le kio ngo o wo o le level nga wa au mai wa yo luma o mai ya frequency ya I'm not lying le sila le tol te mi nei wa yo luma o I'm gonna own 5 station radio te tonu nei New Zealand fa longo mai kangaka you know le ole run le kio wa mo le ma so fa pupula le tala. The other side, o lau te mafau, I fall in love with the word. You know, ua au mai mea e loa, o lau karia malau wala au ina. I just realized, sorry. La fu no me, e sere mea leilo loto. O le lona lua, you know, for me, ia mor si la fia, you know, fu no le mea. Te le o famtala ina nei mea, I'm just bring up le tu le nei atonu if so swani inisio, like, chase la to Korea. You know, even, ile afo ile tupu mai lunga ile I'm really careful to explain some stuff. Ona afo no le mea. Hallelujah. O fo ila ile fo il tulanga ia morsile fieni so ila to. I used to own the ET Live. The ET Live le kok fam le koke maka I mea lai tupu ima o I was one of the co-founder o umale usua ya ET. So I don't know if I'm telling a story here because this is where I was walk away from. No osavari ese mai le mea o lai ile o le lalangi ne. If I own a radio station now, gaming it might be o ule si miri o ngea loe gaming to be honest. Or kipi kongo ET Live, I might be one of the most popular reporter. Who knows? Because, you know, I was one of the co-founder. So, all these things, there was no so no turn down ninga uma opportunity na. This is not o tele o faia se la asanga, you know, mamalo lo mafofau loto, but I'm trying to explain ona yele manatu fo ilea there's a difference between you serving God male afu no le mea male all lo langile nei. So we turn down like a lot of opportunities like that. You know, and I thank God I make this choice to walk away from this world and preach the gospel. So no and I left for ile vaenga le na. Ona ma fu no tala no ile vaenga le na. Ona o le vaenga le wo o tatu tala no anga le wo o tatu tamatiti. It's talking about ile manhood. Le tangata ua matua. I'm not saying ua matua. A le winga lau tala. O lai tala noa le tuspa ia. O le manhood stage. So atu le tusia e peru. O lona mata upas fumaltasi. It was something the Lord showed me and a neia o mafau tato. And I think to share with you guys. For mai le tusi lea e peru fumaltasi. O le faatua tua na le mawhaia e mose ina ua matua o ia. Ona ia tā ua o ia o le tama ale hawhawhine o wharau. Ua fili. I'll read that again. I'll walk to verse 4 mai. O le whaatua na le mawhaia i e mose ina ua matua o ia. O leo tala noa tangata ua matua faaleagaga. Ona ia tā ua o ia o le tama ale hawhawhine o wharau. Ua fili e ia anga le angaina o ia whaatasi ma tangata o le atua e le iai. Ai aua le ia te ia le fia i le anga sala e vave mamai.
Mai la ia, ua manatu o ia I le upu whai ona o ke riso o le oa lea e sili I le wha putunga oa ai kupito a wasa wha nau o ia I le taui. O le wha tua na tuuina ai e ia o ai kupito ua le fefe I le hito o le tupu a wana wha malosi o ia peo sei loa atu I le o vaaya. O lea lau te tala noa I, this is separate the man from the childhood stage. When you learn to separate yourself from the world, te alue, you know, I don't know, for some reason, I don't want to put myself at Peo's standard, I'm trying to explain on o le whainga tā ia na whai o le whiwhiringa niso tangata. And I'm telling you this, e ala no whamatala ina le vahenga le nei, o nei ei tangata, o le ngā ruenga le atua ma le wala awina le atua ma lātou career, mea na whamai, I chased this for all my life, Kevin, o walu kuri le mea lea, now is front of me, this is my work, this is my career. I'm telling you, e ke o ai, e le whaamalia ina oi, o no lewa vatu nala, mea na e no vatua le tau tinonga, I am so blessed and satisfied in o fili o te sau e la unga le upo le atua mo so e ala no whael tala lea o le teachings of the Bible and preach the gospel. This is not my ele o sa o na ele manatu fo ele fa pia o ai walu Kevin ele kala I kala lei o wanga lea o le isa ngaluenga. No, I used to have a job. I have a career. Sa ele mea no walu fo e kuri. Sa maua, yes, it was presented in front of me. Lima ya fo ino mea o te owning I radio stationing 8. I'm not lying, la sila le tu, and I turned it down. Why? Because o le taimi fo le nana a mata I lo tato ministry now, wa vem fa manuanga ya tautou. Sometimes, the Bible says if you honor God, God will honor you. So for me, o te nau lai le taui lea mai le langi, o te le o nau fo mai tolo ai o le langi. I thank God for His word. O mose la, for mai wa, o le whaatua na le mawhai e mose ina ua matua o ia, o na ia tā ua o ia o le tama le awhawhine o wharau. Wa fili mose, e le koe fi avea o ia mankangaka o le lalolangi. Ai wa ia fili a ka ufa akasi ma le whanau o le atua. For me, pe ono whai atu o lau karianga iai, e tele, sa o tautua I le lalolangi no o whai atala o le lalolangi sa kokongi au. Guso lau whai kakala, sa o whai kakala en kokongi au, e le pe o whai kakala o kou, e le kongi o kou. So I actually, that's my source of income. So now, lea lau o whai anga ruenga le atua, I walk away from there, ona o lo nau le upo le atua. So now, hey, I am one of you guys. Amen. So o la tinonga e ala no o it might be encourage somebody o lai nau le nei taimi e chase lana career ia manisio vaenga. Ile matua faaleagaga ia po o nisi o vaenga. We need to walk away mai le tele o nisi mea o le langa nei ma le oa ma le tau faasese o le lalolangi le nei le oa ma le tamai. Le mawhaina ola le upo le atua I tutonu ia te oe. Pe a whaina o tupe ma le mea o tamau a inga nei lo roto. And I'm telling you the truth. Ona o te whaafetai au I le atua I lana upu. Ia le au mai male. E ngalue whaamalusia I tātou. So, e le o le tupe la ma le tamau a inga I le fuaina foi le maua o nisi o mea e te maua le o langa ke whiu e kuri lau karia. E maua e le mawhai ona whaamalia ina oe. Ma e le mawhai foi ona e maua le manuia o le langi. E sa ili le malo le atua malana a miotonu o na whaopopoina uma leo mea ia te outou. And that's a principle to ia seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. E mawhai ona ia te oese miliona tala, ai le aiso file mu e ke le moe le lei e ke le ai le lei, mai o le tau whaase sele na le laulangi whaapea a ke le au kupe o ngā maua le file mu. No. Po le ale tele feo au tupe e tele maua le file mu. Fato a e maua le file mu moni o le atua pe a whai te maua ke riso.
Kei loa, e o ioka pia se e vai, moko i malia lo uloko iau pia se e vai. O ka lava le ngai ko kiki aka i valu kausanga o ngai ioka ofu le ngai. Wa malia i alo ka loko. Kai kasi ngai me e sili aku renga ngai lo le o laulangi te le fai atu le anga le oa. Ai ono a faina i oi. For metala tu spa the lover of money is what? The root of all evil. So, e au fu ona tātou whai tete, ia i meo loo wha apeona, i tātou loto. So, pui lau kako loko. Auange i sao i se kupe, auange i sao i se mea i atu maua le atua. Number 1 le atua i lau whitwhilinga i lo wolanga. A presenda tu ia te oe wato o tele nisi e pei a o le aso sā, e pei e wha mua i le afo ino le mea. E pei e afoi, e pei e iskangaka whama, ia rango ke whainga ruenga le aso sā. They never make a stand for lele. Ya inisi e afo. If ela tuta po inga la skonga. Ya. E la isi vore fama ia nga o ki whainga ruenga la skonga. Ia po la sa. Ona cancel i lola i o le alu le lotu. E pei e le tā ua tele le atu. Ai tā ua lana ngā ruenga. Now, lai mua ngā ruenga. Ono le o la langi le nei. They never make a stand to put God first. I don't get pe kuri o malau ngā ruenga. If you put God first, God will put you first. The Bible says he will honor those who honor him. A e honor ina le atua me e pusa pe ke whai lau pule. O ke le whainga ruenga la sālang o lo waso kapua i lo wakua. A whai e te whai o le akua. Whaksa o lo kala o rua malau wha mau. Ngire kai kuri o kampangi. Yes, I say, lana lai te wha mua le atua, because God will, e le favor le atua lunga atu oi. Ai ona e wha mua ina le o lo langi ma le tamau ainga lo langi nei. E le ngata e ngau o lo langi nei, koe ngau o lo langi. Amen. So tuputupu faaleagaga whamatala tu spa ia, o whiriwhiri mose. Walk away from this world, e sau e whai lea. E sau e whai, tau whaatasi o ia ma le whanau o le atua, ma whai le whina ngalo o le atua, ma ia, o lo fu tala noa uia i vatu se tau tinonga mai lo tangata. Ia ono nisi o vaenga, e le ma whai ona e sau e whai whina ngalo o le atua, ala ke ku vai lua. So you need to make a stand. Po o fia sa on me ke ku wai, pe ke ku e whakala, i ki ngalo le akua, pe ke alu e whai kala o polo kiki malamea. So you need to stay in one side. So I choose wo whiriwhiri au ia. Ia e whairwhina ngalo le atua. Ia whapena fo i la. E watu i fo i to tele nisi o tau o loo whapeon tuputupu. Whapena fo i au oka se kelo meo ke pepe faaleagaga. To be honest, I am not perfect. Me wengi, pa o se mewa mai e le atua e whamanatu. Mai se ale mero le oa. O le oa. Wa ilo loto ona sila le atua ilo loto. Ai mana e whaanga ina o e le atua. Wa ilo loto. Siaki ilo loto. Amen. Siaki lo loko o ngai sila le atua i le loto. O mea uma o whiriwhilinga, and it's a one thing I also remember i le whanau nau tainga. I always, o te nau lava, ia uma i whonga sa o whiriwhilinga e whai, ia i le atua, ia tangia le atua, ma ia vaia le atua. Ia wha pēnā fo ia talitono le a wha malo sia lau sa valinga, le o tātou o le manhood stage, ia po le matua faaleagaga. O lona vaenga mua le nā, nena tātou tanoa nei. Ai, aso tofi, ia la atu e so o lor tātou mta upu mtātou tala noa loa i le tangata ua matua faaleagaga. A tonu o soani nisi o tautinonga, ma nisi o vaenga sa avatu. Ia i lau sa valinga, amene. Auani o tātou va ai pui o tātou loto, o loto o tātou whanau, protect their heart, o upu, manatua o le loto o le palapala, a o le upu o le fatu, whaitete i upu matala, auani i whaatanga ina nisi e la atu te lafo upu leanga, ia ma upu whai, ma whaatau suwai lungo le whanau, avea o se isi te tautala i leola i lungo lau whanau, ma whaamanuia ia te i lātou. I o tātou mta upu le nā i le neia fiafi, whaamanuia tele le atua le atua so o lor tātou mta upu i le manhood stage, e ma tātou tatanoa i le aso tofi, ia pe aulia i le alofa, ma le anga le lei o le tātou watua. Le tua le mātou tamā whaaftai lau upu, toi whaamanatu le neia fiafi. Whaaftai lau soani mai a te mātou, i avea le nei upu na launga ina le nei a fiafi maa o ina o se fatu e pa u se ele lei, i a pala ma i a fua mai ai se vi inga tele o la ua fio, i a whaamanu ina lo suafa lo mātou watua, i a vi ia la ua fio lo mātou tama, i a whaamanu ina oe ono suafo isu keriso wole ma wala au tuai nei. Amene, amene.
Haleluia, vi ia le atua, ia whaamanuina, ia le suafo o tātou wali I mea sirisiri o ia whaia mo I tātou. Ia alu male mana, ia le upo le atua, ia whaapeo no o i o tau whina ngalo, ia whaamanu ia te le lava le atua ia te o tau, ia nisi nao vahenga o whaapeo na whaasoa atu le reia fiafi, ina ia mawhaio na avea ma sāvalinga, whaamalo sia ilau sāvalinga de nei foi, vai taulo tātou, iei tātou whiloha I le astofi a sau, e le alofa ma le anga le leo le atua, e tātou prokalami le nao Kevin Uluiva le nei, alofa tele mo o tau. Love you guys, whaasoi fua ia.